your husband. I'm another version of him from another universe. I'm here because we need your help. Very busy today. Hold tight to help you. Across the multiverse, I've seen thousands of Evelyns. You can access all of their memories, their emotions, even their skills. There's a great evil spreading throughout the many verses. Tengo una idea mucho mejor. Vamos de acampada al monte. Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas. Pero no vayáis por la zona abandonada. Hay sitios que es mejor no ver. ¡Corre, corre! ¡Aguanta! ¡Ya! ¿Qué tal si me explicas lo que está pasando aquí? Yo no maté a mis padres. Quiero que reabras el caso. Tú siempre vienes buscando algo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Por qué no le das tiempo y decides si no está tan mal tener unas malas? Siento mucho ser una molestia, pero me la debes. Te salve la vida. Esta casa también es mía. Todos necesitamos una ayudita de vez en cuando. Todo esto tiene una pinta un poco rara. Pourquoi ça ne te suffit pas? Pourquoi ton mari ne te suffit-il pas? Vous couchez encore ensemble? J'aurais parié que tu me poserais cette question. J'aime savoir ce qui se passe dans ta tête. Mais j'ai pas l'intention d'y répondre. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Et moi aussi, ça m'humiliait. C'est un jeu. Il est où mon livre? Quel livre? Le livre dans lequel je suis. Je suis venue à ton hôtel. Being the guy who finds the guy matters in this business. Won't inspire you for this. I just want to make sure I do what's right for the kid. He's got a daughter to support. You got a daughter to support. Where you from? Spain. Sounds wet. You think you can stop me? Welcome to America! That wasn't him. That wasn't even close to him. I fly home tomorrow. Is that what you want to do? Hey, you love this game. I love this game. I live this game. احتمال داره یه مبلغی بهت بدم. اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی. ممنون. همین 1-2 هفته میدم. باشه. بابا رفته یه جای دور. شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟ بله. به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر و برادر شما رو پر نمیکنه، ولی حتما خواست خدا بوده. Dolores de cabeza es el estrés. Hasta la muerte produce estrés. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Lo sabemos todo del suicidio. ¿Hasta qué dirán de nosotras? Porque a estas alturas llevamos casi 3 meses muertas.